hi cinca magenge ku tisela wena vuhaxi byo antswa no tlurisa hi lowu nxaxamelo wa minongonoko ya hina exikarhi ka vhiki 12 exikarhi ka vusiku ku ya fika 5 nimixo hi cinca mahaxelo hi teka vulawuri bya vunanga hi byi veka emavokweni ya wena muyingiseri no tlhela hi ku tlangela yin'wana ya minongonoko leyi u yi rhandzaka hi ku vuyelela 5 to 9 nimixo hi katsakanya ntokoto ni vunyanyuri a hi tirheki hi lexi xipano xa wena xa phaphama DJ Bright Khoni Mashini Rhandzu Optimus na Xolani wa le Kenhoop hi ta hamba hi lomana nkarhi na xipano xa tiko a xi etleli hi 6 to 7 ina u swi twe kahle phaphama 5 to 9 nimixo hi 6 to 7 hi lomba vatiko a xi etleli 9 to 12 wa hata gingirika na n'wahulela wa rheyila Lindiva. I am an African. 12 to 1:30 hi ku xopaxopela timhaka ta tiko ra hina eka Afrika wa Vulavula na Khalanga Pet Matebula 1:30 to 3 ninhlekani hi ku tisela ntokoto wa vuhaxi na Kel Eric Makelani 3 to 6 nindzhenga hi ku antswisela gondzo ro ya ekaya The Quintonizer loyi se a nga ta va fambisana na Khensani Nyango Bongi Will na Mzilikazi Nziyani 6 to 7 ni madyambu ka hari tiko a xi etleli 7 to 8 i ta mitlangu hi dirito dya Ras Nyiko se u na n'wina musumbhunuku ku fika Ravuntlhanu 8 to 9 u na Beka Ntsanwisi 9 to 10 musumbhunuku ku fika Ramune i tidyondzo na Chichingwa Rivisi kasi hi Ravuntlhanu 9 to 10 Royki Maringa u vutisela Youth Kiona 10 to 12 wa hata va na n'wana n'wa G lowu nongonoko wu ta tlhela wu va na xiyenge xa mabulu hi xexo xipano xa le xikarhi ka vhiki u ta tiphina hi xiyanimoya Munghana Lonene FM makomba ndlela